Život, vrednost, svest. Da li ste se ikada zaustavili usred dana i zapitali: čekaj, kuda ja to žurim? Jutarnji alarm, kafa s nogu, beskrajni niz obaveza, mailova, poruka. Život se često pretvori u trku bez jasno vidljivog cilja. Uhvaćeni u vrtlog planiranja budućnosti i sećanja na prošlost, zaboravljamo na jedino vreme koje zaista imamo, a to je sada. Većina nas živi na autopilotu. Budimo se, prolazimo kroz rutinu, odlazimo na spavanje. Dani se stapaju u nedelje, nedelje u mesece. Čekamo petak, čekamo godišnji odmor. Čekamo da se jednog dana kockice slože pa da konačno počnemo da živimo. Ali šta ako je taj jedan dan iluzija? Šta ako je život upravo ovo? Ovaj udah, ovaj gutlje kafe, ovaj zrak sunca koji se probija kroz prozor. Problem je što smo postali posmatrači sopstvenih života umjesto da budemo aktivni učesnici. Naša svest je uspavana, preplavljena bukom spoljašnjeg sveta i unutrašnjim brigama. Zaboravili smo na magiju. Zamislite na trenutak, samo na trenutak, kolika je verovatnoća da vi postojite. 13 milijardi godina evolucije univerzuma. Milijarde godina formiranja planete Zemlje. Milioni godina evolucije života od prvog jednoćelijskog organizma do kompleksnog bića koje ste vi danas. Beskonačan niz događaja, slučajnosti i zakona prirode morao je da se poklopi na savršen način da biste vi, baš vi, bili ovde, sada. Da biste mogli da gledate ovaj video, da dišete, da osjećate. Vaš život nije samo jedan život. On je kosmičko čudo. Jedinstvena, neponovljiva kombinacija atoma koja je dobila svest i priliku da iskusi svet. Kada to zaista shvatimo, perspektiva se menja. Svaki dan prestaje da bude samo još jedan dan u kalendaru. Postaje dragoceni dar. U redu, sve to zvuči lepo, ali kako da se probudimo? Kako da tu svest o vrednosti života prenesemo u svakodnevicu? Ne radi se o velikim, dramatičnim promenama, radi se o malim, svesnim koracima. Evo nekoliko praktičnih načina. Prvo, jutarnji ritual prisutnosti. Pre nego što uzmete telefon u ruke, poklonite sebi 5 minuta. Samo sedite. Osjetite kako dišete. Udah, izdah. Osjetite težinu svog tela. Čujte zvuke oko sebe. Ne osuđujte ih, samo ih primetite. Ovim jednostavnim činom dan započinjete iz centra, a ne iz haosa. Drugo, praksa aktivne zahvalnosti. Zahvalnost nije samo fraza, to je veština. Svake večeri zapišite ili samo u mislima nabrojite 3 male stvari na kojima ste danas zahvalni. Ne mora biti ništa veliko. Možda je to ukus prve jutarnje kafe, možda je to osmeh stranca na ulici ili to što imate topao krevet. Zahvalnost preusmerava naš fokus sa onoga što nemamo na ono što imamo. Treće, uključite svoja čula. Živimo u glavama, vratimo se u telo. Kada jedete, zaista osjetite ukus hrane. Nemojte samo da je gutate dok gledate u ekran. Kada se tuširate, osjetite toplinu vode na koži. Kada šetate, osjetite vetar na licu. Život se doživljava kroz čula. To je najdirektniji put do sadašnjeg trenutka. Četvrto, svesno se isključite. Odredite vreme u toku dana kada ćete ostaviti telefon po strani, bar na pola sata. Digitalni detoks nije pomodarstvo, već potreba. U tišini koja nastane kada se isključimo, počinjemo da čujemo sebe, svoje misli, svoje želje, svoj unutrašnji glas. Peto, negujte stvarne veze. Kada razgovarate sa nekim, zaista ga slušajte. Ne razmišljajte o tome šta ćete sljedeće reći. Gledajte osobu u oči. Budite prisutni. Jedan iskren, dubok razgovor može doneti više radosti nego stotine površnih interakcija na društvenim mrežama. Život nije generalna proba. Ovo je premijera, jedina koju imamo. Njegova vrednost se ne meri dostignućima, novcem ili brojem lajkova. Meri se dubinom našeg iskustva, brojem trenutaka u kojima smo bili zaista živi, zaista prisutni.
Magija nije skrivena u nekim dalekim, egzotičnim mestima. Ona je ovde, u teksturi kore drveta, u toplini šolje čaja, u ritmu vašeg srca. Vaš zadatak nije da pronađete smisao života. Vaš zadatak je da unesete smisao u svaki trenutak, tako što ćete biti svesni njegove neprocenjive vrednosti. Hvala vam što ste gledali. Ako vam se svideo ovaj video, lajkujte ga, podelite ga sa prijateljima ili nekim kome bi mogao biti potreban. Pretplatite se na naš kanal za još inspirativnog sadržaja. I za kraj, napišite mi u komentarima koja je to jedna mala stvar koja vam je danas donela radost. Budite dobro i budite prisutni.